Comunidade Lahane no Halilaran preocupa a eletricidade nebe matelakan. Comunidade ia parte Lahane no Halilaran preocupa a eletricidade nebe matelakan também estraga a comunidade nessa sana eletrônica. Também comunidade ia área Lahane no Halilaran usu parte eletricidade Timor-Leste EP a total técnico ho capacidade nune bele hadia eletricidade ho di nune la bele afeta ba comunidade ni atividade. Comunidade mos usu ba parte de TLEP a tu hadia fio eletricidade hirak nebe tabele ia estrada ninin tamba fio hirak ne makhalo ahi lakan mate. Liuba mau sere de tel na ba. Tamba ahi ne ni mate lakan estraga men se sambar teves. Liuba sa sang orang buat toto elektronik de. Ne be afetu liuba sa dadau. Fio dadau siran sa dadau be. Agora dadau ne. Itare fio sere trancaru de. Pois linha companhia tina ida companhia selo kira mai hadia. E depois de be tina selo kila fali tina lima mai fali companhia selo fali mai hadia. Are tare fio linha ne halai lahne sauna. Ida mai tesiti ida mai halvali ida mai tesiti ida mai halvali konta serembe tutang hobe ser ida tutang hela huskela kane kela tina lima mai ni be udanga buat rumah sarai taruto ne ni kai tona babe buat rumah sa hanesan ai rumah tohar ma bakuba ni afeta na mai yang sa uma seran sa agora rau kansa se ni kona uma ki kuang ida linha mesa kel dia se kai tan sa companhia boa cerne automaticamente ne direta hutu base sa lingkungan dan sana. Ya base dan kan ya amni alera ne. Umanen tutang malu red. Itu tahu kan sa acontece falan sa dalau foi na be Amerika ni ne. Ahi la maten la rundiak tamba estraga sa sang elektronik kita ni emania. Tamania maten langsung mati dah. Ni pisca dala ida dala dua dala tolo mate. Tapi so sila ni moris sila fali. Ni moris bosok mate fali. Ni estraga masa sang. Dalam rumah meu dia mus mate. Kalan mus mate, as kalan zam tujuh siran sen mate, quase to zam 8 9 sirne makfun moris fal. Dal rumah loron inde be la mate loron fal mate, as mate media mate kalan mus mate tam. Iene be sirau halo buat rumah. Ansa ahi mate ita aten mus aras kaito. Vamos parte retail bele halo be haldia klitan. Atune bela mate tansne. La rumah ahi mate helade tansan loron ida iha mate dalahat. Mebe dalam rumah ahi ne mate helade te impactu vamos san computador, printer sirane, idane depois san sasan sirane dalam rumah at lalais ne susah rituan. Nebe atu hato odet ba idane na ulun sira bela sirane be maka servisu ba kona ba ahinyan bele hadiah mus babat hirak ne atunune la bele estraga pobu sirane sasan. Tuir habitantes sira ia parte Lahane ho Halilaran, lorong ide eletricidade bele mate toda lahat, pode afeta atividade comunidade nebe depende da eletricidade. Relaciona ho eletricidade nebe matelakan ia parte Lahane durante semana rua ona, GMN tenta tu confirma ho parte de TLP, mas be responsabilidade la ia fatin. Dilma Suzeti, GMN.